imyaka ibaye myinshi, birarambiranye kandi biteye ubwoba. Nyuma ya COVID-19 ho gato, ndetse ntabwo navuga yuko ari nyuma yaho gato, kuko ni mu gihe hari harateye kiriya cyorezo cya COVID-19 nibwo twumvise iriya ntambara karibwo yari itangiye. Ari nabwo bavuga yuko abirabura muri rusange twabonye agahenge, bitewe n'uko muri kiriya gihe ubwo ibihugu byari bituje nta bibazo bifitanye, abirabura twari dutangiye gupfa cyane. Abahanga bavuga yuko iyo umuzungu adahugijwe no kwica mugenzi we cyangwa se no guteza intambara hagati muri biriya bihugu byabo, abahugijwe no gukora amavirusi ndetse n'andi mamikrobe yo guhitana icyo bise umwirabura. Gusa nyuma yaho intambara itangiriye ya Ukraine n'Uburusiya, bitewe n'uko ibihugu by'amahanga cyane cyane biriya bikomakomeye, Amerika, Israel, Ubushinwa, za Korea, bihagurutse byamagana Putin, ibindi bishyigikira Putin, nibwo icyorezo COVID-19 amakuru yacyo yagiye agabanuka gake gake ndetse n'ubukana. Rero ku muntu watekerezaga yuko iyi ntambara yarangiye, aribeshya cyane. Ahubwo hano Putin ngo arasobanura igisabwa kugira ngo habeho agahenge muri Ukraine. Nagutindiye, reka ngusabe wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikore, ikiganiro cyiza nk'iki gikomeze kikugereho. Nawe mushyashya, reka ngushimire ko ufashe icyemezo cyiza, urwo rutoki rugiye gukanda kuri subscribe, urwo gushimirwa cyane, ikuzo ni iryawe. Umunyamakuru kuri Diplomacy James Lander na Gabriela Pemohoy, reka turebe icyo babivuzeho. Aragira bati: Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko yemeranya n'igitekerezo cy'agahenge muri Ukraine, ariko ko hari ibibazo bigihari ku miterere y'agahenge, mu gihe yavugaga ku bisabwa bikomeye bimwe bigomba kubahirizwa. Uwo yari Putin. Perezida w'Uburusiya yari arimo gusubiza kuri gahunda y'agahenge k'iminsi 30 Ukraine yemeye muri iki cyumweru, nyuma yo kugirana ibiganiro na Amerika. Ku gahenge k'iminsi 30 ni Ukraine ubwayo yakisabiye, bitewe no gusumbirizwa ndetse no kuzengerezwa n'Uburusiya urangajwe imbere na Perezida Vladimir Putin. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko icyo gisubizo cya Putin kuri iyo gahunda kirimo ubucakura, asaba ko Uburusiya bufatirwa ibindi bihano. Hagati aho, Amerika yashyizeho ibindi bihano ku bitoro na gaze by'Uburusiya no ku rwego rw'amabanki. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya ejo ku wa kane, Putin yavuze kuri icyo cyifuzo cy'agahenge agira ati: igitekerezo ni cyiza ndetse turagishyigikiye, ariko hari ikibazo dukeneye kuganiraho. Putin yavuze ko agahenge gakwiye kugeza ku mahoro arambye no gukuramo impamvu muzi z'aya makuba. Yagize ati: mukeneye kuganira na bagenzi bacu
n'abafatanyabikorwa bacu b'Abanyamerika. Wenda nzavugana kuri telefone na Donald Trump. Putin yongeyeho ati bizaba byiza ku ruhande rwa Ukraine kugera ku gahenge k'iminsi 30. Turagashyigikiye ariko ari ibyo dutandukaniyeho. Putin yavuze ko kimwe mu byo batavugaho rumwe ari akarere ka Kursk ko mu Burusiya aho Ukraine yagabye igitero cya gisirikare umwaka ushize ndetse igafata bumwe mu butaka bwaho. Kinyarwanda niho bavuga ngo ntawe usangira n'udakoramo. Abatekerezaga yuko Putin ari we ukubita cyangwa se wanesheje Ukraine gusa, ariko Ukraine hari igihe igira gutya umwambi wayo ukagera no mu Burusiya. Murumva aka gace kashakaga cyangwa se kari hafi kwigarurirwa na Ukraine ariyo Kursk. Yavuze ko Uburusiya bwisubije byuzuye akarere ka Kursk. Anavuga ko ingabo za Ukraine ziriyo zashyizwe ku ruhande. Ati zirimo kugerageza kuhava ariko turahagenzura. Zataye ibikoresho byazo. Hari amahitamo abiri ku banya-Ukraine bari muri Kursk: kumanika amaboko cyangwa se gupfa. Ayo ni amahitamo abiri yahiswemo cyangwa se yashyizweho na Putin. Ati aba basirikare cyangwa se aba bantu bo muri Ukraine bari muri aka karere kacu Kursk, niba badashaka kumanika amaboko nta kindi kiri bukurikireho ni ugupfa. Ko Putin ntakina. Asobanura bimwe mu bibazo bijyanye n'ukuntu agahenge gakora. Putin yarabajije ati iyo minsi 30 izakoreshwa gute kugira ngo Ukraine yisuganye, kugira ngo yongere kwigwizaho intwaro, kugira ngo ihe abantu imyitozo cyangwa na kimwe muri ibyo. Ubwo rero hakaza ikibazo, ibyo bizagenzurwa gute? Ninde uzatanga amategeko yo gusoza imirwano? Icyo ni ikibazo gikomeje kubazwa na Putin, perezida w'Uburusiya. Ku kihe kiguzi? Ibyo ni ibibazo. Ninde umenya uwarenze ku gahenge gashobora kujyaho kuri kilometero 2000? Ibyo bibazo byose bikeneye gusuzumwa mu buryo bwimbitswe n'impande zombi. Ninde ukagenzura? Mu ijambo rye ryo mu buryo bwa video yavuze ko ijoro ry'ejo ku wa kane Zelensky yavuze ko Putin ntavuga oya mu buryo butaziguye, ariko mu bikorwa arimo gutegura kubyanga. Birumvikana Putin aratinya kubwira Perezida Trump mu buryo butaziguye ko ashaka gukomeza iyi ntambara, ko ashaka kwica abanya-Ukraine. Zelensky yavuze ko perezida w'Uburusiya yashyizeho amananiza menshi cyane ku buryo nta kintu na kimwe kizakunda. Nyuma y'amagambo ya Putin n'igisubizo cya Zelensky, ubu hari impagarara igaragaza neza
hagati y'aho impande zombi zihagaze. Ukraine irashaka inzira igizwe n'ibyiciro bibiri: agahenge kihuse, hanyuma hakabaho ibiganiro bijyanye no gukemura ikibazo mu buryo burambye. Uburusiya bwemeza ko budashobora gutandukanya izo nzira ebyiri ndetse ko ikibazo cyose gikwiye gukemurirwa mu masezerano amwe. Impande zombi zisa nk'izishimishijwe no kugaragaza ingingo z'uko kutabona ibintu kimwe. Ukraine yemeza ko ishobora kotsa igitutu Uburusiya ibugaragaza nk'uburimo kwigononwa kugeza mu mahoro, buseta ibirenge bucungana n'igihe. Uburusiya nabwo bwemeza ko bufite amahirwe ubu yo kugaragaza impungenge fatizo zabwo zijyanye no kwaguka k'umuryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN n'ubusugire bwa Ukraine. Ariko ibi biteje ikibazo kuri Donald Trump. Yasobanuye neza ko ashaka igisubizo cyihuse kirangiza imirwano mu gihe cy'iminsi. None ubu Putin aragaragara nk'utabikozwa. Avugira mu biro bye bya White House nyuma y'amagambo ya Putin, Trump yavuze ko yakwishimira guhura na perezida w'Uburusiya ndetse yizeye ko Uburusiya buzakora igikwiye bukemera icyifuzo cy'agahenge k'iminsi 30. Yagize ati, turifuza kubona agahenge kavuye ku Burusiya. Mbere y'aho avugira muri White House ari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte, Trump yabwiye abanyamakuru ko yamaze kuganira na Ukraine ingingo ku yindi. Trump yagize ati, tumaze igihe tuganira na Ukraine ku butaka no ku bice by'ubutaka byagumanwa n'ibyatakazwa no ku bindi bintu byose bijyanye n'amasezerano ya nyuma uko azaba ameze ku ishusho yayo ya nyuma. Ibintu byinshi byo mu masezerano ya nyuma mu by'ukuri byamaze kuganirwaho. Ku kibazo kijyanye no kwinjira muri OTAN kwa Ukraine, Trump yavuze ko buri muntu wese azi igisubizo kuri icyo. Ibibazo bishya ku bitoro na gaz by'Uburusiya bifashwe mu gihe ubutegetsi bwa Trump bwarushijeho kugabanya kugeza ku buryo bwo kwishyura bwa Amerika, bituma birushaho gukomerera ibindi bihugu kuba byashobora kugura ibitoro by'Uburusiya. Hagati aho, Putin ejo yahuye n'intumwa yihariye ya Amerika Steve Witkoff mu nama yo mu muhezo yabereye i Moscow. Mbere yaho ku munsi w'ejo kuri Ushkov, umujyanama wo mu biro bya perezida w'Uburusiya, Kremlin yanze icyifuzo
cy'agahenge cyatanzwe na Amerika. Ku wa gatatu ibiro bya perezida w'Uburusiya byasohoye video bivuga ko igaragaza Putin ubwo yari arimo gusura akarere ka Kursk ko mu Burusiya yambaye imyenda ya gisirikare nyuma y'aho Uburusiya bwavuze ko bwisubije umujyi ukomeye wa Zuzan wo muri ako karere. Uburusiya bwagabye igitero gisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare mu mwaka wa 2022 none ubu bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Abantu barenga 95,000 barwanira igisirikare cy'Uburusiya bamaze gupfira muri iyo ntambara, aribyo nakomeje kubabwira ati ntawe usangira n'udakoramo, kuko n'abasirikare ba Ukraine cyangwa se n'abantu bayo bagenda bapfa gake gake. Mu Kuboza ku mwaka wa 2024 nibwo Ukraine iheruka gutanga imibare mishya y'abapfuye n'abakomeretse ubwo Perezida Volodymyr Zelensky yemeraga ko hari hamaze gupfa abasirikare 43,000 ba Ukraine. Abasesenguzi bo mu burengerazuba bw'isi, Uburayi na Amerika bemeza ko uwo mubare ari hasi, ahubwo Zelensky abeshya. Abo ni abasesenguzi babivuze. Ese kuva iyi ntambara yatangira ku munsi wa mbere, ku itariki ya mbere hatangiye gufatirwa ibihano nk'ibi Uburusiya bwo kuba bafunga ibitoro byabo, ifaranga ryabo ntiripfe kurenga umupaka, ryanarenga umupaka rikaba ryagabanyirizwa agaciro rigakubitwa hasi. Ndetse kampani zimwe na zimwe n'abayobozi bamwe n'abanyemari, aba businessman baba muri Amerika bagatangira gufatirwa ibihano, n'abandi bakaba bafungwa. Ibi tukaba twaratekerezaga yuko biri buca intege Putin, bikaba bitarazimuciye. Ese ibi ngibi ntago Trump yikoza ubusa cyangwa se avuga ibintu bitazashoboka, kuko twasanze yuko bidakangaza. Putin ni umunyabwenge ndetse ni umuntu uzi ibyo arimo, uzi n'ibyo akora. Donald Trump yatangaje yuko Imana nimufasha akajya ku buyobozi, ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya mu masaha make cyane, amasaha atarenze 24 kizaba kirangiye. Ariko ibyumweru bigiye gushira ari byinshi ageze ku buyobozi, ariko ikibazo ntacyo aragikoraho. Se yari amaco y'inda cyangwa se amaco y'ubutegetsi kugira ngo abone atorwa nyuma yisubire, cyangwa yumvaga yuko imbaraga ari buhite azigarurira? Ni Ken Chris nk'ibisanzwe, nkomeza kubakurikiranira kandi nkabagezaho ibiganiro byiza nk'ibi mukeneye. Naho ubutaha.